Il-Pulizija Spanjola f'Barcellona sparatu qatlet li raġel Marokkin ta' 22 sena li kien ix-xufier tal-van tal-attakk tal-ġimgħa li għaddiet f'Barcellona u li fih tilfu ħajjithom 15-il persuna. Unqatel 25 km fil-punent ta' Barcellona fl-inħawit ta' Subirats u fuqu kellu dak li jidher li kien ċinturin bl-esplussiv. Dan kif kien interċettat mill-Pulizija wara l-intlemaħ f'pompa tal-petrol. Fl-attak tal-ħamis li għadda inqatlu 15-il persuna fil-waqt li iżjed minn 100 oħra sofrew xi feriti f'dan l-attak f'post ċentrali u famuż mat-turisti. U hekk kif komplew l-investigazzjonijiet, wieħed mill-Marokkini arrestati brabta mal-attentat ta' Barcellona qed jikxef id-dettalji wara l-kumplott. Il-Ministeru Spanjol tal-Intern qal li b'kollox dan il-grupp terroristiku kien magħmul minn 12-il persuna b'xi wħud minnhom kellhom rabtiet ma' xi pajjiżi Ewropej. Il-Marokkin li qed jikkopera mal-Pulizija u l-uniku wieħed li ħareġ ħaj mill-isplużjoni li kien hemm fir-raħal ta' Alcanar fejn inqerdet dar f'esplużjoni li ħalliet persuna mejta. L-isplużjoni kienet ikkawżata mill-bomba li kellha titpoġġa fil-van flimkien ma' ċilindri tal-gass. Fil-post tal-isplużjoni, il-Pulizija sabu madwar 120 ċilindru tal-gass lesti biex ikunu sploduti, aktarx mal-katedral simbolu ta' Barcellona, dak tas-Sagrada Familja. Sa dan it-tant bil-mod il-ħajja f'Barcellona tirritorna lura normal fost sigurtà kbira. Personally, I'm not that concerned just because I thought they already had their attack and I don't think they'll attack again. But I mean, at the same time, I'm on the lookout all the time because anything can happen and I think they still haven't caught the other guy who was driving the van. Wara dan l-attak f'pajjiżna fl-Ambaxxata Spanjola li tinsab f'Taxbix tpoġġa ktib tal-kondoljanzi. It-tnejn iffirma l-ktib tal-kondoljanzi l-kellim tal-oppożizzjoni responsabbli mill-affarijiet barranin Carmine Bonnici. F'kummenti lin Net News ddikjara li attakk fuq pajjiż bħal Spanja u meqjus ukoll bħala attakk fuqna anke għax it-terrorizmu iħalli effett internazzjonali. Kull attakk li jsir lil kull kapitali lil kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea huwa attakk lilna wkoll. Aħna allura ħassejna bħala Partit Nazzjonalista, l-partit li dejjem ried l-Unjoni Ewropea li dejjem hemmen fis-sigurtà, fil-paċi, fl-istabilità li nkunu qegħdin biex mal-poplu Spanjol illi Malta għandha rabta speċjali ma' Spanja nagħtu l-kondoljanzi tagħna. Sa dan it-tant il-Pulizija Finlandiża identifikat il-persuna li l-ġimgħa li għaddiet qatel żewġ persuni f'Turku. Dan hu Marokkin ta' 18-il sena.